الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والإيمان والإحسان وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sin kami aram Islam, alhamdulillah, yarine sa kita niyo zaman parsukuan sin guru na tumulia waktu ini amoy kumanap na isang pengajian sin kita niyo serta pagpatumtum katot na niyo katan tungod papagkala hika buntul hika amo sin pag-akama sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini tungod pa aturan sin pagtuntut ilmu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Adapun ini asal matarang kato in pagtuntut ilmu dahil hapanagdaan sin manusia amuin makakila na sin pagkala sin kabasaran sin Allah ta'ala habawaw sin gumi ini sampai saja insya long ta isud panong sin pakuburan. At ini sa kaulaw-ulaway katugtuban sa kainuyaon in kabumiti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari dinakong palugay tukbal ko yung guru na tumulia hawakto ini amon dimihil sin pengajian na ito insyaallah wairun na rukayang daykan Sheikh Mahir Bustaham, Director sin Fatwa Islamic Institute. Wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wastay sanglit iban puji pamahasib si mahating di Allah serta salawat iban salam panghunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam syukur aku hambuk guru sun kami biar akan keatuan segera Muhammad menghibur itu menari tujuska mengapalah mengharum Islam in samputun tani hurum ini atungod sin pangbiyahin in aturan sin pagtuntut ilmu mengapalah mengharum Islam mga katawtay manghuran haarama mga kamamaasan sin kami ma'lum ka to tanikatan in pagtuntut ilmu sin sara sin kita niyo inyan wajib hati-hati at siulakan Muslim. Adapun in sabutuntan niyo harumini hatungod sin pangbiyari inin pagkawa ilmu hasupaya kita nitukuhon hasupaya madawhatan yung ilmu sin ilmu hasupaya magmumpaatin ilmu makawa sin kita niyo mahasil sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala sabutun kami harum ini ikaisa mga palangguhan haram Islam inaturan bagkitan niyo mabaya humasin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala suwaitud in tiap-tiap siulakan din kato pausog na kapawabai suway sawa sa tulus ikhlasin pangatayan niya sa Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda kato tanyong katan in aginiya hadis akhrajahu Imam Muslim wa Imam Bukhari in aginiya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ingkata nununa sa barang kakahinang aun tud subay maksud aun niat in niat yaun subay tud siya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala bat bang manuntut kau ilmu bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala mawayhum puspaidan niya asabab yatu subay malanu in laum sin pangatayan mo ilom sin pangatayan mo hapagtuntutan ilmu suway siya di dumugto rin hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iyad tumbul hambuk mga palangguhan haakam na Islam mapas din hadto in pagtuntut ilmu
in paghasil ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarua, suwayaon kasabar sin tiap-tiap sulagan day ka. May tayo nasabot karena in ilmu mga palangguan na agama Islam, umbulhambuhuk kalagihan sin tiap-tiap sulagan manusia dunia ini. Labi din hapaglagi niya sin pagkauniwan sin pag-inom. Sebab in manusia, subay tu daun panghati niya. Subay tu din manusia, maig siya rin hakaawam. Labi lupa na in hambuk din ha mga panagnaan subay niya tud kawaon panghati ilmu tuntutun niya amo na in aturan bang biyariin pagtagipon niya sa Allah, amo na in pagtuhan niya umbulhambuk subay niya tud hasilon kawaon bang biyariin in pagtagipon niya sa Allah. Na di mo madawhatin ilmu bang wayroon din doon kaya klasin loob sin pangatayan mo. Bang bukon sa wasain pangatayan mo. Bang bukon karna kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bukon karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo madawhat bang biyarin hantang aturan yung pagtagipon sa Allah. Ikarwa, ay ilmu. May tayong kalakihan karena siya na indan bang biyariin hikaingat mo sin pagtuhan pagtagipon mo sa Allah. Biyariin hikaingat mo in aturan sin agama. Biyariin hikaingat mo in inidaakan kay ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akan bukon daakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na ilmu. Hasabab yato, bangkaw manuntut ilmu, muna suway sa wasain pangatayan mo, tulos ikhlas ko sa Allah, ikarwa suway ka masabar ang pagtuntutan ilmu. Karena mga palangguhan na agama Islam, ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nakiyan, inna nasra ma'as sabr. Sabun nato din daugan, simagtan doon hakasabar. Bang wayroon kasabar sintiyat-tiyot siyulangan din kato, simu da siya yusog atau babae. Tanto di niya madawhat inlimu sin ilmu. Di niya madawhat inilmu. Karena in kasabar, doon indauhan sin kita niyo. Mapuas kau tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala kalagihan ng kasabar. Maita sabab doon hapag tuntutan ilmu matao din panuka si kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw waktu kulang kabus kau alta, aw waktu wayrun pakmakaon, aw waktu wayrun mainom, aw waktu mabungis pa inguro mo, aw waktu bihan mataod panuka si kayo. Datungan kau sakit, datungan kau kalamma. Bihan mga palangguhan na agama Islam. Ampa in bariman, in Muslim, suway to daun kasabar doon kanya. Inna Allah ma'as sabirin. Unatin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyatawang niya, in tao, amoy masabar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Indauhan, mahasil mo ilmu, bang doon kayo may kasabar. Subay mo bulan sa nganing mo. Iya kaubaran, na inyan, dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in subay ang panghati mo hapag-agama. Bang datungan lisu injin hawaran patumtuman. Ya kaubaran sabari. Karena hikarayaw na kayo mga dunya sa payat o akhirah.
Bang wayroon ka ikhlas, wayroon ka sabar, mahunit mo madawhatin ilmu palangwan ang Islam. Inini baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indawhan maksud madawhat min ilmu. Dumaog sa ka wakatan pakaradyaan, bang doon kayo may kasabar. Inna nasra ma'as sabr. Sabun na ito, indawhan, si Maptan doon nakasabar. Masya Allah. Bana nga bata, bago, pa mga kaanakan sin kita niyo, suway sila bulansangan bang sila manuntut ilmu, muna-muna, suway nila hinamon lutuanan, mahinang nila lutuanan, maun papaghasilan sin ilmu, suway yaong kanila yung ka-ikhlas pa Allah. Ikarwa, yaon kanila yung kasaba. Karena bang wayroon hamok dahil harwa na sagbot tainik, kanto wayroon puspa idasin pagtuntok mo ini. Mga palang kung mga Islam, iya kung magbawa na tungod yato, sumagawa kalawihan. Masabot, mauno pa isumunod ka na. Hikato mga palang mga Islam, subay yaong kay mo in katuyo. Bangkaw manuntut ilmu, dahil mga aturan, ba't mo makawain puti, inhalga, ilimo sin ilmo, madawhat mo yung kapaiddahan niya, magpaidda siya, bangsaw pa mayaong kay mo in tuyo. In ilmo, mahasil mo sadya, bangkaw matuyo. Mga palangguan na araw ng Islam, in mga kasahabatan, bang sadya ko kung dahil hatatas siwan tuyo nila, in mga kaulamaan singkita niyo, subhanallah, bang way tuyo makauwi kaw, di kaw makadawhat ilmu. Aw ni sa waktu, makabalik kaw sa way madawhat mo ilmu. Muna-muna, subay kaw tulo sa ikhlas pa Allah, inhikaruan niya, subay kaw masabar, aun kasabar doon hagin hamabaran mo, ikatu subay kaw matuyo. Hambuhok mga manghod, malawa dahil hatuyad to, malaggo musibah pagpuntot na din. Di mo ka na naman hindi mo sin ilmu, ang waktu wayrong faida kay min ilmu. Ang waktu wayrong faida niya. Ang waktu di mo mahasilin ilmu. Sabab inyad to suway siya. Maun, bangkaw maun na. Mawaya kumuha sin ilmu. Mawaya dumawat sin ilmu. Suway mo mahinang luto, inasabot tayad to kaya. Ika-ikhlas, ika-sabar, ika-tuyo, inyan kalagihan bang kumawa ilmu syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magmaita, bang kawukod matuyo, aw na exam. Mag-memorize ko si Quran, mag-memorize ko si hadis. Magbasa ko kitab dumadlaw. Kumita kau sin pawa sin tiap-tiap sulakan din halo mga ulama. Nabang mayroon tuyo mo. Sumurrender kau to. Bang mayroon ka tuyo, di mo yan tumahinang kata. Sa day mahinang mo, gumawa ka matto. Us kumuha sa ko exam, pag-us na exam, makapas, pag-us mo, iwan si diploma. May tain maksud. Sin manuntut ilmu syara sin Allah Ta'ala sabi sin diploma. Inyan, ang buong kisab, alhamdulillah, pagkaw makakawa, marayaw. Kalau nabiyaw na waktu taniyo, kalakihan na yun, mga katanda, tanda nila ikaw nag-school na nga,
Adapun in nasabot na kain na, amo yan ito'y mahal ka. Ikhlas ka, yaunin ka ikhlas kayo mo, hapag tuntutan mo ilmo, yaunin ka sa barkay mo, yaunin ka tuyo. Inhi kaupat niya mga palanggungan habang na Islam, in magtuntut ilmo, bukon hang karay sadya, tulos zaman, suway mahaba yung wakto niya. Ayaw mo kawin ilmo, sara sin Allah SWT, ang kaadlaw, duadlaw sadya. Magkanuntut ilmo, ba't duadlaw, ang kaadlaw sadya, usbay na nakaw mufti. Subhanallah. Minsan in mga kaulamaan kataan, sampay paadlaw ini, wayroon din ang buk ulama, di sila magpasa sin kitab, di sila mangadji masih. Nangangadji sila masih. Tulos zaman, namataw biyaw, mabay mangadji, mabay tawag alin, 4 tahun da, 2 tahun da, ay nang naalin, gipta na. Subhanallah. Tuntut ilmu, kalagihan in tulos zaman, inhawa sin waktu. Sa waktuan, subhanallah. Magmaster sadya ka usinhan buo, subject, kayo na kung magpataod subject. Hadis sadya, ilmu, hadis. Uy na. Maglawag ka usin sanad, maglawag ka usin muton. Mag-examine ka, mabiyak ka doktor. Kita mo ba uno yung sakit sinambok hadis? Isin nagriwayat. In hadis yan sahih ka, ato kabukon. Ayan, hambuk sa subject. Narituan, magkalagihan siya mahaba waktu. Hambuk sa subject. Long tasira, na mataod na naghinang sinsiratul nabawiyah. Siratul nabawiyah sadya. Minsan sadya tuan hambuk kami hinang sadya bidayatul mujtahid. Ato kanong ta bidayatul nihaya. Sa Imam Ibn Kathir. Malayaw ang nabasa sing kamatauran. Katuan? Yan, hambog sadya. Pag-ubusin kita ni mawaitan yung ususun nilmo. Alam siya ng katahon, 2 tahon, magita na kita. Subhanallah. Ilmo, haba ang waktu niya. Yan, hambog sadya subject. Mag-master sadya ko sinambog subject, mamuli. Ang kanan, magtuntut ilmo, suway magkalagihan waktu. Dedication mo pa time niyon. Pa-ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko masusa, di marumpasin waktu mo. Bang mo siya yusal hapag tuntutan ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan tumbasan na kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo susay pagkawasin mo. Ang buksa the subject. Ayaw nakamat ko pa Quran. Minsan di mag-memorize yung Quran. Tuhan bang biada ka, ito ini mahina, long time memory. Umabot pa 2 taon, pa 2 taon, na memorize ko na, buong pa isang David. Ini at tumag-memorize siya, mayroon pa yung kira. Amin pagpalingkat, saut. Tahsin, saut. Way pa rito. In mukhtalif al-kiraat, way pa rito. Habog sadya. Labi na 2 taon. Mag-memorize sadya sin Quran. Bang isab ka mapaslod, mga unong bulan na memorize mo, saan mo na basahan? Bukod pa siguro yung basahan mo ang perfect na. Pag-ubus, mag-us-us ka. Kalagihan ni dedication mo, hawak to. So, ay siya mahaway mo, tumpag-tumpil mo, mga palang pag-araw na Islam. So, ay mo madabit. In kiraat. Asyara kiraat. Mataod, ginisan si basahan. Matukaw pa hadis amura. Matukaw pa ulumul hadith amura. Matukaw pa luga, magduruhon na. Subhanallah. Pag-ubusin ka matawuran, bata ba? Uso-uso nila nilmo, paus magpakuha. Na, aun banda si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Man ta'allama al-ilm liyumari bihi al-ulama aw liyubahi bihi as-sufaha aw liyasrif wujuha an-nas ilay adkhalaha Allah jahannam wa iyad billah. Isi in maksud niya ang kana mahal ka in ka ikhlas po Allah.
bangin maksud niya, but mawaya niya hipagkompetensya kaguruhan niya. Ha mga kaguruhan, ha mga kaulamaan, atawa kan hipagpabilib niya tao kulang in panghati, atawa kan ha supaya mapaling matukan in attention siyang tao, pasurun siya afinar ka dyan. Ayadan billah. Patinibugtin pa Allah Ta'ala afinar ka dyan. Ang yan ito yung tumbas. Mangbukon sa wasa in pangaten sintiyap-tiyap sila. Mangbukon ka umayad, wala ka nagdilwak to hapagtuntutil mo. Ada kala, buko na jabaran mo in malawang mo, makalawang pa ka dugayin tao, makalawang pa ka umahadya na. Dihan ka sensitive mo na kalang ang araw ng Islam. Kalagihan mo ngayon. Ayaw mag-usus. Magpikit ang may nangali. Gam na siya, nakaingat ko hambuk hadith. Kaingatan mo yung maksud. Kabawbukan mo, mapasampay mo, alhamdulillah. Dahil sin mag-good ko isa. Di ikaw magdilwak tumarayaw. Kapag tuntutan ilmo. Inyan, pamando sin mga kaguruhan, sin kita niya. So, ikanibilan mo. Kita niyo magpi, mga palangwa na agam Islam. Mawaya ka kita niyo mahinang sabab, hikareyo sinummat. Mawaya ka kita niyo mahinang sabab, hikalan niyo tsingkauman tanyo. Mawaya ka kita niyo mahinang sabab, hikareyo sintao rin dihasatan sin Pilipinas. Ato ka mawaya kita niyo mahinang sabab, hikalalak sin agam tanyo rin dihasatan sin Pilipinas. Dahil kato itanyo pagpili. In mataod din kato tanim, mabaya humati, asupaya aw ni pagpaminya pagkaon, asupaya aw ni pagbayad niya sin mga tubig, ilaw, iban sin bahag, pagreb. Nagukon kita ni lihat. Kita ni aw hadap. Kuno, misan niya o, magkamay doa, mga doa kaw, Allahumma inni as'aluka an akuna anfa'un nas linnas. Ya Allah. Subay nang isin kita niyo, mga kalang mga Islam, bangkitan niyo mabaya kung kasin ilmo. Ando, inamuntan niyo luto, anan yung nasabot yan. Subay sawa sa pangatayan niyo pa Allah. Tulus ikhlas kita niyo paghasilan sa ilmo. Yawnin ka ikhlas kato. Yawnin ka sabar kato. Yawnin tuyo kato. Iwan yaon, dihilan ta waktu. Yung pagtuntut ilmo. Bukong matawad din kato, subhanallah, manuntut ilmo, kumin sa waktu, luma, mag-absin sa bayo sa test, ang paguma, ako siya ito pilang tahon, ang pasya mahinang naguro. Subhanallah. Ang kalagihan, siguro ko ay ilmo, kaya hilan mo siya time, waktu, pang mumapakuha, di ka magdwarwa ka niya. Muna-muna, inilmo, bukan, inilmo, muna-muna, may kita niyong masil ka niya, supaya mapabuntol taniyo, maparayaw sing kita niyo, in parsugpatan taniyo sin Allah. At yung taniyo ang bayan aturan sin pag-ibadat taniyo sa Allah. Ba't taniyo kahatian sababi, kahati taniyo sinagaw taniyo. Sababan, kahati taniyo sin pamando sin nabi taniyo. Nabang wayroon nasabot yadto, mayroon din doon kayo may ka-ikhlas, mayroon din doon kayo may kasabat, mayroon din doon kayo may tuyo, mayroon ka nagdilwakto, tuwan, mabaliwala mo siya. Nang pasimbasa ang galis, mahinang mag-take for granted sa Japan kanina. Muslim po kung lahat. Mga kamanguran, mga kamagulangan, bihadto, binaturan, pagtuntut ilmu. Amuyat tu insubay lutuun tani. Mahinang tani lutuanan, mattu papaghasilan sa ilmu. Inasab buto patyat tu sa halka-halka. Mahinang tani padduman. Asupaya wayrun pagbuarwa, sintiap-tiap sulaan din kato, in ilmu nakawa tani siguro-siguro.
supaya inilmu na atan ang kamumpaatan niya. Sebab bang kau matuyo, bang yoning kasaba, yoning ka ikhlas, kiriran mo waktu, mapigo bang haulun mo kawaw inilmu. Law fahima Ibn Sirin, anna hadha al-'ilm dinun, falyanzur mimman ta'khuduna dinakum. Sa bunal tudlong inilmu yan, amunan ninagaman niyo. Nakasabab yato, banding-bandingan niyo, liling-lilingan niyo, kitaan niyo, bang kansyon ng kiyawa inilmu. Sa pamunan yung pag-agaman niyo. Bihan to mga palanggungan ng agam Islam, bihan bang kita ni mawaya mga Hindu ang kaanakanta niyo. Pukunin ilmu, sabab ipagpabantog, maingat kita. Bukunin ilmu, supaya magbilib ka kay manusia, maingat kita. Bukunin ilmu, saluntan yung, supaya intaw mapaling mong katutan kita. Bukunin ilmu, supaya kita ni makaib din nakaignorante ka ni. Din nakajahilan tayo hapang ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maig kita niyo din nakajahilan sing kita niyo. Haagamatan niyo amo na inagam na Islam. Maig kita niyo din nakajahilan tayo. Hapadduman haaturan sing Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bang yadto, naawnin yadto, kahalagaan mo na ilmo. Maita, taupikan na ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako yan, mahalaga, mga palangkong na akong Islam, murang-murahan, kapag barakatun ka ko iban kaniyo, in domini, bang manaon mahasil sin ako iban sin kamo, tuntumon sin kita ni. Kung kita niyo di tumagna bihaon, di kita niyo tumikang bihaon, susungon. Umabot pa mga kauhaan tahon, magsusunda kita niyo. Bangin maksud ta niyo inilmo, kumawa kita niyo, mangadji, mag-iskul kita niyo, batsadya aw ni pamita niyo bukas, batsadya aw ni pagbayad ta niyo ilaw, pagbayad tubig, ipagren, ipamibay, pamisa sa katan. Inyan, temporary na katan, mga palangkuhan na akong Islam. Kalagihan, karir. Karir, hatihan niya, mahinang siya, paduman, mahinang kausuntuanan, sinsusumong generation. Uno, mawaya ka kita niyo pagbinta niyo, kaanakanta niyo susumong. Long niya, hiama yatuin ha, niya, tayo walang nahina. No. Uning kawayaan mo ipagbin, daw susumong. Yung malingkat na suntuan sintiap-tiap siularan na yung katutan niyo, buwas si Rasul sallallahu alaihi wasallam mamunay kasahabatan. Yung sila mga palangkong na ako ng Islam, kapag tuntutan nila ilmu, yauning ka-ikhlas kanila, yauning kasabar kanila, yauning katuyo kanila, yauning nagdihil sila sin waktu mahawak na ilmu. Ang sabab yadto, sambil pawihaon, sila yadto insa rayaw-rayaw upihanan, iwan suntuan sintiap-tiap sulakan din katutan. Bangunin piagbin nila, sambil wihaon nagbaktas na. Inbaying pagbintan niya, malarak na susumon. Umamaraw na sa jibang mo, tangi mo tahon, malarak na sa kabata. So mga istorya sing kasahabatan, masi-masi sambil pawihaon, sampay papasusungon, masi-masi sabab sinkyawin nila, paumatin. Suhuntan yung barantan bang unong kabayan tanibin. O kaya kita niyo hibintan yung umatin ni, pagpulak ka na singkitan niyo. Mabaya ka kita ni hibintan niyo, kaumat ini, hamang nasusumong generation tani, wayroon na blind kita ni akamatan niyo. Mabaya ka kita ni hibintan niyo, hamang anak ako singkitan niyo, hindi na sila maingat mamasa sa Quran. Ganyan, katutan yung pagbi na Allah subhanahu wa ta'ala, gantiyan yung kauman, hingga yung tausing kauman magkanti sa kaalan nila. La yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Tinda sa Allah subhanahu wa ta'ala yung kahalan sing kauman hingga yung tiap-tiap siyulakan halaw sing kauman yan, magpinda sila sing kahalan nila. Ganyan, patuntung sadya pa mga
amuin mawaya dumungog sa katumtum ng Quran na Sunnah si Rasul sallallahu alaihi wasallam ibut katutan yung ayaw to kita nyo dumihimbang iwan sa kuto sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ibadatan sa kita nyo iwan pang kita nyo tumunay sa ibadat subay kita nyo mukhlis sa Allah subhanahu wa ta'ala wayro Tuhan mapagpagpagtaliton kasabunalan malaikan Allah ayaw kita dumihimbang sa kuto kanya minsan pa dahil na malaikat dahil na karasulan kanabihan ang mga kasalihin inyan pinaglarangan sa Allah subhanahu wa ta'ala murahan pangman kamulihan papusok diban kasay diban pangman kita nukatan anuin malakbas din ang mga siksa sila Allah subhanahu wa ta'ala ang ulit ng mga ibasunat alkas diban masakot kanin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ito na pangadyan sa kita niyo kamoy dilay siguro na tumulia ito pagkala pagtutut sa ilmo murang-murahan amoy nakakawak kaniyo pangadyan pangbiyadim kaagi amoy tumutog doon kato in ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala ada pun yung mga yan aon din ang mga siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmo long niya kan ibil ilmo ang laka amoy ilmo bialong niya sa panton amoy unta maadla maksud din nun ha namin long niya suway daran siya sapu-sapu daran bang aon iipat ako kunin tumaga-ipat kita magsapu sadya pag yanon doon, in Quran, daran siya biyabasa, in hadis, daran siya biyabasa, in puno na pangadya, na pag-agama, subay siya daran, yung babalik-balikan, biyabasa, sarta ingkatan, yadto, pagbasa mo yadto, karna sila Allah subhanahu wa ta'ala, aman ibadat yadto, wayroon na tulugpas niya. Aman ito mga kataotay mga ura na agama Islam. Labi-labi na ito din Quran, mahamulya, bang musyabiyas sa haaturan amoy piyatarang sin Rasul na huruf inamoy ini gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap huruf yaon hangpo dahil ha mga karayawan ini tumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya sin pagkakitaan niyo ron ha ini reminder long kasin programa sin Nidawul Islam ron ha magbasa sa sin suratul Fatiha laong niya in suratul Fatiha in taod niya hanggat tustag katluan tagsiyam ini kabtangan doon halaw niya na bang mo yaon ini bang tungbasan siya in tiap-tiap hambok kabtangan nito hangko in kalagguan makawa mo hangibo tungga tustag kasiyaman in namin makawa din doon naon magbasa dyan sin suratul Fatiha biha. Bang mo siya wasahun haaturan biya sin pagpataran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Manjari baya-baya long ta kami magpatuntong sadya masuk na to din namin waktu sin pagkita sin bulan Ramadan murah-murahan long ta amoy sibu-sibu kita niyo sama sibu magjaga kaniya sarta kimita kanya sin pagsahali sa Rabbin ini ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon long ta amin long tawi awayron matawag din nakikita madtubukon kumampit kita sinamuin pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Rasul niya in kimita kauman to sin bulan hawak to sin pagsahali inyan ibadat dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon ito min long ta ipanghangla tanan jarong aun waktu ta ano kay lumamog kita kimita insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari yari kamo ini Nidawul Islam programa sing kita niyo siyo kamo mabay lumamog kamo sin amin programa ini nabi na sin agi in kapunahan amon tatawangan din kanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amon tubiya da kamo sin nakapag-lecture da hindi sing guro na to ay doon yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala in pahala hirihil kanya sin Tuhan Rabbul Alamin biadahat do isa bintaon sinirihil kay mo sawab sadya sin nakalamod kaw nagpasampay sin suwara yaon pakain na winaybayan ahutan sin suwara iban sinamuin ini
luar jangang sing kami rendi ini himungan insyaallah subhanahu wa ta'ala madatim pampa sampai dan di naman ini hula na to ini sampai pagwa hula amin imatul kamu waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa kami katatan alapad assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh di doa na to dia in microphone karena magkhatang sa pengajian na to in palito pa to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم استجب لكم أننا رب العالمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا علمتنا مع رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبالنبيك والرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واغفر لهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.